megalayapost.news. Haba pensya sigilat pathai kubor ke Kongres Tebal Wanyang kalau ong batang hadian balapan mi ya ketu kubor ke besyak berngam waino orang ba nanong rem dawli ulafon syaka bat ulapan map ya ka bula kumba kelakran haka jingsyo ukau yang kalau ong ru ulapan map ya lading da ke bafun henry kam syam lapdang ya kate ke jingpan map bat kelapha bunwani kendu syaka office keseng bat deh ke jingkran haka te keski bola pla bola show ukau yang bat ulakum berngam bat kuran ya ka da kitin si kitin sang namar kata ke kongwan yang kalau ong bakum kanong ilam kilong kami kelama no yau ni orang ba hadian bolawan panma barka kerpa ru ikipat ba bakim desu ban pendik ban phone yau namar la daban a yau to number habukran hakila pathai khobor par harju kapor kala kerpa ru bakum kini ki jingja kim desu banja hadian habun hakabai dei bat kajing syak berngem kajonga bat syak timsi timsang highway rurang ba ibana kasnong lumdang nong rem dawli hadian ba ngalapan mi hang tu po ka hakilat pathai kubor te ilapuni dala dia bat ilapan map andre nakaliang jonga empat pediang khot cepo ka office ka jong ngi ba in one dala dihi banwan ya kendo yang ngi bat hadian ba ilawan hakas ngi Wednesday hadian ba ilawan ilakloi ban pan map bat iong ba kadai ha kajing syok khau yang ten nakaliang jonga akum kalong kemi te hadian ba ilapan map iong anumlian syok nang ni syakmat ya kikam ke ba ile bat nang ni khmat don ke ngini troilang hisendon bat ngi kum kaseng halo kata kanong rim nakaliang jongi kum kaseng ilakloi ban map ban klet no yei bakino kino ki pai ba kiblai i tu phone number jongi song ba nom pendik syo yei namar ngala ai phone number po ka social media ti so ba wat pendik syo yei namar ilawan hi syakmat jongi kaseng bat ngiru ngila map ngila klet yei nakabenta ka jing bakalah ka jongi megalayapost.news.